게 아니라. Тэр баярлахаас наашаа ирээд ингээ явсараад ингээд уулан дээр гарч ирээ. Далаа харагдчихээн. 진짜 엄마한테 통화하고 있어? 엄마가 전화를 안 받아. 아, 나 방금 몽골말 했어. 누구한테 말했어? 아니, 여기 동영상이야. 엄마가 전화 싫어하나 봐. 너 부모님한테 인사할래, 지금? 아와 이제 산신. 하나, 둘, 셋 해봐. 니 하율